Volim ja s vremena na vreme da blame. Kada kažem da blame, mislim da uradim video za kojim ne treba 1.500 miliona godina da uradim istraživanje za sadržaj i da ga onda editujem 25 miliona hiljada godina. Ne, danas malo ćemo da se igramo, malo šalimo i malo nećemo shvatimo ozbiljno sve što ću reći, osim nekih stvari. Hoću da svrstam žirije, to jest ljude koji su u žirijima u različitim muzičkim takmičenjima kod nas, bili ili koji jesu još uvek tu, po tome da li bih ja želeo da oni meni budu mentori u tom takmičenju, u smislu da li bih ja cenio njihovo mišljenje vezano za muziku. Ja kada ovako to predstavim, to vama možda zvuči kao ko si ti da to određuješ, to je i poenta, ne, ovo nije ozbiljno, ajmo malo. Hoću prvo da vam pokažem koje su kategorije u ovoj listi. Prvo, naravno, krenut ćemo od vrha. Kategorija želim, uvek mora tako da se kaže, znači morate tako da otpevate. Zašto? Zato što ova kategorija nosi naziv po pesmi Sarajevo, želim, gde pesma je R&B, tako je seksi, spora, i onda samo kreće refren i ona kaže želim, zato će to da bude dakle na samom vrhu. To su osobe ili to bi bile osobe sa kojima bih ja volao da sarađujem da sam u nekom muzičkom takmičenju. Ispod toga imamo Hoću da te gledam, po pesmi Ane Nikolić, gde ja želim da gledam tu osobu kako radi, kako pravi muziku, ali kao da li bi ja direktno radio sa tom osobom? Pa mislim da, ali ne nužno. Nije toliko jako kao želim. Zatim imamo Nije za mene, po pesmi Nataše Bekvalac, gde mogu da razumijem zašto bi neko izabrao da radi sa tim nekim izvođačem ili kompozitorom, producentom i tako dalje, ali ja ne bih iz, samo ličnih nekih subjektivnih razloga. Zatim imamo Mimi kategoriju, naravno nazvanu po neutralnoj lutkici Mimi Mercedes. Podsjetimo se da u političkom smislu neutralnost ne postoji i da je to u stvari samo po sebi stav. I kada prevedemo na ovu temu danas, to će jednostavno biti ljudi za koje samo ostaću neutralan. Zatim, ispod toga imamo kategoriju Bruka, po Cecinoj pesmi. I ovdje će se naći ljudi koji ja ne razumijem kako su dovedeni da budu žiri u nekom muzičkom takmičenju i također ne razumijem zašto bi bilo ko izabrao da radi sa njima. A naravno ispod njih je kategorija Skloni se od mene, po Gypsyjevoj pesmi. I to je za one ljude za koje važe sve ove negativne stvari, samo što ja mislim da sodi također opasnost po ljude oko sebe, a i po same sebe. Kako bih vam dao primjer šta svaka kategorija znači, krenut ćemo od žirija iz IDJ Showa, nama svima omiljenog IDJ Showa. Prvi od njih je Relja Popović, naravno, i Relju naravno stavljam u Skloni se od mene kategoriju. Čovjek ne umije da peva, jedine pesme u svojoj diskografiji na kojima je pevao to je ono heavy autotune do te mere da ne zvuči kao da je on. Ne umije da repuje, ne umije da nastupa, lik ne piše svoje pesme, lik nije producent, šta on radi tu, znamo da je zavisnik, znači opasnost po drugi ljude oko sebe. Skloni se od mene. Darko Dimitrov, on apsolutno želim, najveći čovjek na svijetu. On, svaka mu čast na svemu. Pesme koje on radi, način na koji on razmišlja o muzici, njegova muzikalnost. Naravno, on ne nastupa, ne znamo da li ume da nastupa, ali znamo da ume da peva i kao od njega bih stvarno nešto mogao da nauči čovek, a samim tim ne samo da može da se nauči, nego gledanjem njegovog rada, već u radu sa njim, mislim da bi moglo da se napreduje. Svaka čast sa svemu. Zatim imamo Popadiju Džehvi, Mimi, ostaću neutralan. Onda Nataša Bekvalac, pazi, Nataša nije neki vokalista, njeno nastupanje nešto je nepostojano, olovku u životu nije držala, verovatno ne zna razliku između violine i gitare, ali pop princeza. Osoba koja već 25 godina je popularna i održava se u javnosti, šarmantna, zanimljiva. Voleo bi da gledam Natašu kako radi, zato što mislim da bi to bilo vrlo zanimljivo iskustvo, jer samo je ona zanimljiva kao osoba. Najnoviji član žirija u IDJ Show jeste Seka Aleksić i ona apsolutno ide u Bruka kategoriju. Seka je imala taj neki rebranding pre koju godinu gde je ona postala, znate, kao devojka iz naroda, žena iz naroda. HC je religiozna da tu stranu publike zadovolji, ali također podržava ženska prava, prava LGBT ljudi, kako bi i drugu stranu publike zadovoljila, i te dve stvari ne mogu da idu zajedno. Kao, izvini, ali bukvalno samo ne mogu da idu zajedno. Ne ume da peva uživo, kao glas joj je toliko otišao. Seka kako je pevala na Kraljici, ta Seka može da mi bude u žiriju, ta Seka može da me uči da otkud zna sve da radim u muzici, ali današnja Seka da mi govori o pevanju i o muzici, ne. Olovku nije držala u ruci za svoje pesme, ništa nikada nije
komponovala u svojoj karijeri, a ima preko 100 pesama i takođe sad već polako počinje da spada maska s obzirom da je ekspozovana da iskorištava svoje zaposlene. Ja nisam ništa rekao, ja sam don't shoot the messenger, što bi se reklo. Ajmo dalje. Mislim da se već vidi o kome ću naravno da pričam. U pitanju je The Singerica koju ja sam saznao, a sada žiri u Pinkovim zvezdama. Jel moram da kažem, mislim, zar nije očigledno gdje skloni se od mene. Taj čovek je toliko unazadio straight muškarce u Srbiji zato što ih je, svojim radom je pokazao da bahatost i agresija i nekultura, da je to nešto što će biti vrednovano. Mislim, što mi znamo da jeste, kao živimo u Srbiji, apsolutno te stvari jesu vrednovane, pozitivno naravno, ali on je otišao u toliki ekstrem da sad ljudi se toliko boje da pričaju protiv njega samo zato što ima najrabidnije i najgore moguće fanove, tako da skloni se od mene. Sljedeće Maja Nikolić. So what if I said hoću da te gledam? So what if I said that? Dakle, Maja Nikolić, Maja Nikolić je najsmešnija osoba na svetu. Kao i Nataša, ja bih voleo samo da gledam kako ona stvara muziku, kako ona radi, da li ću ja naučiti nešto nje, ne znam, ali žali srce moje. Šta da vam kažem? Dalje ide Dara Buvamara i Bruka. Mislim, otprilike isto kao Seka, samo što se Dara ne pravi da je kao osoba iz naroda, da je ona one of us i tako to. Ok, imala si hitove pre 20 godina i zatim Ceca. Ostaću neutralan, a kao što je većina ljudi bilo neutralno tokom koliko već godina vladavine SNS-a u Srbiji, onda sad kao magično sada kada se nazire njihov kraj, magično sad su protiv njih i magično su sad za studente. Fuck off! Kao i Vojaž. Svađa se sa Karleušom zato što je ona sendvičar, a lik nastupa po trgovima i po festivalima koje finansiraju ljudi iz SNS-a. Kao, ajde malo. Zatim, Mili, Cecin dugogodišnji saradnik i Mili, želim, apsolutno, taj čovek, svaka mu čast, što je napravio, 39:2, najjača pesma ikada napravljena, želim da radim sa njim, želim da me on uči muziku i tako dalje, i produkciju i sve. Viki Miljković, Bruka. Mislim, svi sendvičari bi trebalo da idu u skloni se od mene, kao i svi performativni aktivisti, ali sad ću baš da se držim toga kao vezano za muziku, isto kao Dara Buvamara. Ok, imala si kao 2-3 hita pre 20 godina. I sljedeća je Jelena Karleuša. Da je ovo bilo Karleuša od pre 10 godina, bilo bi možda u hoću da te gledam. Ali, neutralna, Mimi, ali da se pravimo da ona nije imala hitove i da nije znala koje pesme je želela da otkupi kako bi ih ovde preradila i sa kojim ljudima da radi, to bi bilo potpuna glupost. Marija Šerifović takođe ide mi u Mimi kategoriju. Marija je ekstremno talentovana i to ja mislim da svi znamo. Odlično peva, pobedila na Euroviziji, što za mene je otprilike znači kao da je ona bog otac ili boginja majka, ali dosadna mi je ta priča, Majo. Mislim, mnogo je dosadna i takođe kako si sendvičarka i gej. Ana Bekuta, ok, ja razumijem zašto je ova osoba talentovana i postoji razlog zašto ona već 50 godina ima karijeru, ali nije za mene. Zlatna sredina. Ali Aca Lukas, apsolutno skloni se od mene. Mislim, šta nije jasno. Nadam se da ne moram da objašnjavam zašto sam ga stavio tu. Sljedeća je Lepa Brena, ona je na početku Zvezda Granda, ako se dobro sećam, bila u žiriju Zvezda Granda i nju isto stavljam u hoću da te gledam. Zašto? Zato što je legenda, ona je naša Cher, ona karijera od 65.000 godina, nikada neće umreti, mislim kada umre to će biti bukvalno dan žalosti i volao bi da nju gledam kako ona radi, kakav je biznismen, kako pristupa muzici, sve bi mi to bilo zanimljivo, ali s obzirom da, jel te, opet nije kantautorka, nije osoba sa kojom bih volao da radim. U suštini slično je i sa Kebom. Gde mi je Keba? Ali on mi u stvari ovde malo više umesto u nije za mene kategoriji zato što mi on korak do Nataše Kojić, Taše, Kebe, osobe koje je trebalo da nas predstavlja ove godine na Euroviziji, dobro u seriji Harem Girls, ali jel te Nataša Kojić, Taša. Saša Popović, mislim, rest in peace kao osoba koju šta si sve uradio za našu muziku, ali rest in peace s obzirom kakva je osoba navodno bio iza scene i šta je sve radio ženama i ono sve što je uradio Milanu Stankoviću kao go to hell, ali hoću da te gledam kako radiš i kako praviš dilove, albume, biznismen i tako to. To mi je zanimljivo je to. Ajmo na Operaciju Trijumf. Ja znam da dosta ljudi se možda ne sjeća Operacije Trijumf, ali to je ono peak reality muzičkog takmičenja kod nas. Svaka čast svima, niko od tih ljudi danas nema karijeru, što je mnogo tužno zašto su svi bili pretalentovani. Ali okej, Marina Tucaković je bila žiri tamo i mislim, želim. Kao šta da kažem. Koliko god s vremena na vreme kritikova Marinu Tucaković i njene tekstove i činjenicu da jeste bila teški ženomrzac i da su je tekstovi ekstremno mizogeni, mislim da je do toga s kim je radila. I
volao bi samo da je kopam po mozgu, da vidim kao, ok, kako tebi padnu na pamet neke od ovih stvari? Svaka čast na svemu. Slično, Tonči Huljić, čovek koji je definisao zvuk magazina godinama, ali pogotovo taj zvuk s kraja 90-ih i početka 2000-ih, svaka čast na svemu. Mnogo su stariji ovi gore ljudi, aj možda ima neko mlađi posle. Ismeta Dervoz je takođe bila u Operaciji Trijumf u žiriju, ali pravo vam kažem, ja baš nešto ne znam puno o njoj, ne poznajem osobu, if I saw this man on the street, I wouldn't know a thing, nije za mene. Poštujem, nije za mene. Ajmo sad na ljude iz X Faktora. Prvi je Željko Joksimović. Željko Joksimović, želim. Sendvičar, strašno, loša osoba i tako dalje, ali jedan od naših najjačih muzičara, vokalista, producenata. Volao bi da mogu da radim nešto sa njim. To zvuči vrlo čudno. To ne bih volao da radim sa njim. Pravljanje muzike, apsolutno, što da ne. Aleksandra Kovač, nju ćemo prvo. Aleksandra Kovač mi ide nije za mene. Odlično peva, ali ta žena je crna rupa za harizmu i za bilo šta zanimljivo. Mislim da bi ona bila odlična kao vocal coach, ali ne toliko kao osoba koja će da mi pomogne da napravim pesmu i onda da imam karijeru u muzici itd. Kristina Kovač malo će biti iznad nje, znači nju ću da stavim u hoću da te gledam kategoriju, s obzirom da više cijenim Kristinin rad i generalno njene stavove i nju kao osobu, nego Aleksandru Kovač, ali pre svega zbog to jest sa te umetničke tačke gledišta više mi leži Kristina, jer Kristina je više pop. Aleksandra je kao neki pretenciozni R&B soul, ali ne želimo da ga nazovemo pop girl. Kristina je pop. Emina Jahović. Ovo će biti, ja mislim, kontroverzno, ali Emina Jahović ide u Mimi. Zašto ona ide u Mimi? Pa zato što, ajmo iskreno, ja ne znam da li je neko ikada kao seo i odslušao njenu diskografiju, dosta njenih pesama zvuči nedovršeno. Ona nema dovoljno jak glas da iznese te nedovršene pesme. Čak ne umeni toliko dobro da nastupa, kao malo je dosadna. Prelijepa je, apsolutno, businesswoman i tako dalje, svaka čast, ali malo je dosadna. Ja mislim da je njen jedini adut u muzici to što stvarno dobro piše, tako da tu će biti. Toliko sam izgubio redosled i skripte, ali okej, nema veze. Iz Prvog glasa Srbije imali smo Vladu Georgijeva i... nije za mene. Čovek je lepo pevao nekada, ali malo je too unhinged, ali razumijem da bi neki ljudi radili sa njim. Što da ne. Aleksandra Radović, iskreno, hoću da te gledam. Ona nije toliko dosadna koliko Aleksandra Kovač, ali mi se više sviđa njen glas takođe, te samim tim ću morati da je stavim iznad. Volim tu pretencioznost koju ona ima, ali kod nje je više razumem nego kod Aleksandre Kovač, ako to ima smisla. Saša Milošević Mare, kao što rekoh malo pre za Mariju Šerifović, ona je majka boginja za mene zato što je pobedila na Euroviziji. Njegova pesma je pobedila na Euroviziji, želim kategorija Bog otac, svaka čast na svemu. Lena Kovačević... Mimi, ne mogu čak ni da razumem da bi neko drugi hteo da mu ona bude kao mentor, to jest mentorka, zato što, opet, crna rupa za harizmu i bilo šta zanimljivo, kao i Aleksandra Kovač, ali Aleksandra Kovač je barem imala te neke hitove svoje, Lena Kovačević je konstantno underground. Čekaj, ovo nije Aleksandar Radović. Ovo je Dragana Mirković. O, moj Bože. Ček, menjaj. Mislim, Dragana Mirković je takođe ovde u hoću da te gledam. Ups, ali evo za Draganu Mirović specifično legenda, isto kao Lepa Breda, volao bih samo da vidim kako ona pristupa muzici i to je to. Strašno! Male su slike, ne vidim. Jelena Tomašević. Jelenu Tomašević, gde da je stavim? Stavit ću je u Nije za mene. Malo isto kao Aleksandra Kovač, samo mi dosadna. Kao Aleksandra Radović je barem luda na neki način. Kao ona će se svađati sa tobom i tako dalje. Ona misli da je bolje od tebe. I to mi je super. Ali Jelena Tomašević, nije za mene. Milan Stanković, hoću da te gledam. Apsolutno. Ne bih radio sa njim, jer nemam Grindr pa ne bismo mogli da stupimo u kontakt. Ali hoću da te gledam zato što opet ja mislim da je on vrlo zanimljiv u muzici naravno i mislim da ovo će zvučati toliko loše. Nije za posmatranje na taj način. Na taj na koji vi mislite. Nego samo bilo bi mi zanimljivo da vidim kako on radi i zašto izabrao da radi sa Đalom i Bubom pre svih ostalih na svetu i kada on je kriv. Leontina, tetka, mislim isto kao, znači, Aleksandra Kovač i Jelena Tomašević, sve isto što sam rekao, naravno opet, sendvičarka, skloni se od mene, ali nije za mene. Goca Tržan, so what if I said želim. Zašto Goca Tržan? Zato što je ona isto luda. I ona isto kao Aleksandar Radović misli da je bolja od tebe. Šta više, Goca Tržan zna da je bolja od tebe. Ona je ubeđena da je ona bolja od tebe. Mislim da bi bilo prezanimljivo da kao ona njen snishodljivi način priča sa mnom i onda moj snishodljivi odgovor njoj nazad. I would love to see it. Ne znam za vas.
Tijana Dapčević. Sad, ja imam malo problem sa Tijanom Dapčević već nekoliko godina. To je tip osobe koja je bila vrlo protiv LGBT ljudi i tako dalje, ali onda je, kada je glumila Freddie Mercurya u Tvoje lice zvuči poznato, ne znam tačno koja sezona ili iz koje države, ali kad je njega glumila, ona je bila kao, o moj bože, Freddie je moj muzički uzor, moj idol, ja njega obožavam. Kao, jel ti znaš ko je bio Freddie Mercury? Ajmo malo. I za kraj, morao sam da ostavim najbolje za kraj, Severina, apsolutno želim. Mi nismo zaslužili Severinu, Balkan ne zaslužuje Severinu koliko je ona najjača osoba na svetu i želim joj sve najbolje i to je kraj videa.